Jela i odabrala sam da vam predstavim iz pravopisa srpskog jezika nekoliko pravopisnih rješenja i to onih rješenja za koje smatram da imamo dilema, da nismo sigurni pa da utvrdimo gradivo. U pitanju je glas H. Šta je ispravno, šta nije i kada su u pitanju dubleti. U nekoliko primjera pravopis navodi samo jedan oblik i nemamo dubleta, nemojte imati dilemu. Uvek je ruho, ruvo je neispravno. Uvek je pazuh, nikada pazub. Uvek je pleh, nikako plek. Ali zato imamo dublete u sledećim primjerima. H, kada imamo situacije kada se menja i prelazi u glas, zamenjuje se glasovima V, J ili K. Pa možemo da kažemo i uho i uvo. Znači oba su ispravna. Možemo da kažemo i pastuv i pastuh, i buha i buva, i gluh i gluv, i muva i muha. Ovo su samo neki od primjera koji se nadam da su vam olakšali bolje poznavanje suglasnika H.